7 great things that touches the heart of the Father. Number 1 is obedience. In the book of Jonah chapter 3, makita tayo dyan nga ni Apo Diyos ko na ni Jonah, go to Nineveh because I want you to minister to the people in Nineveh. Ni Jonah ko na, yes Lord, ngam tinapanan na ije Tarsis. Nya ag-serve iso na ngamahan iso na nga nag-obey. And many of us ag-serve tayo ngamnahan tayo ang ag-obey, it hurts the heart of the Father. And in the book of Samuel matlaang in chapter 5, nya makita tayo jay chapter 15 verses 5 to 11, di version mo ni Samuel. Nya ni Saul nga inbaon ni Apo Dios ni Prophet Samuel. Kunana ngam DJ bilin adadangay dagitoy inpaknina han nga amin ket han nga 100% nag-obey nga kaslamad lang kandi Jonah. It is very possible for a person to serve the Lord but not obeying, and it hurts the heart of the Father. Number 2, Diyos iso dayay repentance. Nya we all know that amin awat ti makaunon ka pagaran ti Apo na hang agrepent. And so in the book of Luke chapter 15 verses 11 to 29, makita tayo diyan ay no ay nga nagrepent diyan prodigal son, buridot nga nang ilako ti amin nga tawid na inpakni na ti pamilya na, inpakni na ni Apo Dios ti ama na. Yang imbaglaangan ta nagbabawi. Repentance means total about face from doing sin and going back. Iyan ay turning back to the Lord. And amin tayo, we need to repent from our past. And may katalo, kaya't na nga tayo kat maging wise. Be wise as serpent and be harmless as dove. Kuna ni Apo Jesus kadagiti disipulo na, go! Pang kayo nga ijay mang ibaon na kinyayo kat ag masirib kayo. Nga kasla ka dagitoy uleg nga masirib da nga mang sangod dagitoy mang raot kinyada. And in the book of Kings, we can see there 1 Kings chapter 3. Di chimpon mo't ni Solomon, the wisest man on earth. Kuna ni Apo Diyos na minsan nagkaroon iso na ti vision, sermata, nag-dream iso na. Nya nga ako ti Apo kinyana, anya ti kayat mo nga ipaay ko kan ka, nga sagot ko kan ka. Anya ti kayat mo nga nga aramidak ti bihag mo. Umiti ko na ni Solomon, Lord, agyamanak, tanitatang ko, inaramid mo nga ari ti Israel. Pagkatapos siya nga anak na, insublat mo man, nagbalinak man nga ari, kat ni naglawa iti dadauluwak nga pagarian tata, nga intalek mo kinyak, kat tapnuman maidouluwak daytoy nga inpa abagam kinyak, kat I need, give me man wisdom. Ikan na man ti sirib nga magabukang katap ng amok nga mga sulbar. Ti problema dagiti kakailyak, problema dagiti tao nga inpaabagam kinyak. Amoy ti ko na ni Apo Diyos, Apo permi naragsakan ti Apo ko na nagapo Solomon ta. Han mo nga dinawat iti fame, han mo nga dinawat iti kinabaknang, han mo nga dinawat iti itantanukan tinagan mo. Ited ko oray dagyahaan mo nga dinawat. Ngam DJ daw-dawatem request mo nga sirib, ited kumutlaang kun ka. Since then, awanin tin na iyanak nga kasiriban nga tao dito'y daga nuhaan nga ni Solomon. So, adatamot lang ti rason no apay nga insawang mot lang ni Solomon nga my people are perish because of will perish because of ignorance. Nya Hosea 4:6, my people perish because of ignorance. Madadadael ti tao udan ti Diyos through Solomon gapo iti kinakurang ti panakam mo. Panakam mo. Hanang ako nang gapo iti basol. Agpaisong madadael ti tao iti gapo ti basol ngam ti kanang runaan no apay nga madadadael wenno agbasol ti tao gapo na ta kinakurang ti panakam mo. Handa nga kayat nga amon ti kinapudno ti. So we need to be wise every day. Wise ito. Agsara kayo kadagiti tao nga apay nga naging successful da. Kita nyo mapa-secular man diyan da. No agmasirib di may nga tao sumurot di bendisyon matlaan ni Apo Diyos. And ma-attract ni Apo Diyos no ti tao ket hanang ininengneng. Nya ngay desire na met nga agmasirib iso na, and God promised us to give hanlang nga knowledge but wisdom. Okay, and number 4 is humility.
Humility, in the book of Matthew chapter 3, makita tayo jay verse 13 to 17 no ay nga ni Apo Jesus ket napan nagpabautisar, volunteer nga napan nagpabautisar kini John the Baptist, Jerry Ver Jordan ko na ni John the Baptist. Apo, amomot nga ti babautisar ket dagiti tao nga managbasol nga kayat da nga ibabawi ti basol da. Apay nga umay ka ket awan magpabautisar ket awan mo ti basol mo. Siya kumaay ti bautisaram. Actually hanak pa nga maikari nga ikat galot no mang kalos at iti swilyas iti sandal mo. Pagkatapos umay ka nga agpabautisar kanya kung kababain mo ta. Nung kunan ni Apo Jesus masapul nga aramidon ta daytoy for us to fulfill all righteousness. Because not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father which is in heaven. Kunan iti Matthew chapter 7. Verse 21. Ti may nga mensahe ni Apo Diyos ijay napanan ni Jesus ijay kini John the Baptist is not humility ijay mang ipakita gamin isuna iti he is the best example actually. Ngayon baon ti Apo dito daga nga mang ipakita ti ulidan. And so modelo nga suruton ti tao tapno mailimpyo ti biag umay ti panakaisalakan. And so may nga insuro na managpakumbaba. When God created man, you and me, the Adam ken ni Eva, insurunan isuda nga agbalinda nga good steward or manager. Kayat ni Apo Diyos, maragsakan ti Apo no, datayo ket andad DJ inpaay na kinya tayo nga sagot. Giftings, area of excellence, negosyo, trabaho, aywanan tayo daytoy, hantayo ngay nga lalasoyen, hantayo ngay nga no value untay dito taripato untay dito agbalin tayo nga good steward agbalin tayo nga good managers haan nga masapul nga eskwela kay ag-eskwela ti tao ti may nga secular tapno maging good manager isuna ijay kapasidad nga addaken ka naka-college ka man naka-eskwela ka man ngunuhan iti management if we learn at more than willing tayo to ag-submit dagitoy principle statutes ni Apo Diyos isuro namot ket kita nyo nagadumot dagitoy successful nga handamot nga nag-eskwela nga look at their lives iti negosyo da apay nga naging successful da because they are good managers. They know how to, they learn how to become a good steward and manage their businesses. Because in the book of Genesis chapter 1 verse 26 kuna na ni Apo Diyos i-create na ti tao kuna na let us make man in our own image, in the image of God, and let them have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the earth, over every creeping thing that creepeth upon the earth. Ni Apo Diyos di pinarsuan na ti amin nga creation na ti daga tao laeng ti pinarsuan nga umas asping kinyana ket kunana daytoy nga tao iti mang ipaayak iti amin nga authority to manage my creation isuna iti let them have dominion over my creation. Ibig sabihin no anya DJ addakin niya tayo trabaho, negosyo, giftings, sagot, ngayon ti Apo kinya tayo, value tayo kung maanya ba yung talent mo. Are you, musician ka? A good businessman ka? Are you a family man, person? Tripaton tayo di jay. Number 6 is faith that attracts God. Pamati, mabaling nga amin nga tayo, bagada nga da pamati da, mamati akmat nga dati Diyos, nga madot ti tao, bagada nga mamati dati Diyos, nga handamot nga, arami din nga rod ti bilin ti Apo. Now, iti faith kat di jay ngay, haan nga jay, bukbukod mula nga panunot, no pamati. Nga mukuna na ti Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Iti pamati, o may laeng ti may nga tao, no kanayon nga dumdumngeg ti saon ti Apo. That's why we need to listen, we need to go to church, nga iti gatherings, at no bakangeg tayo ti saon ti Apo. Ti ko nanti Hebrews 11:1, faith cometh faith is the substance of the things hoped for, the evidence of the things not seen. Inya diyan urehan mo pa nga nakikita, mo pa nga nasagsagid, numamati ka nga diyan ka, umayken ka, mapasamaken ka, ebidensya. Dagiti banag nga urehan pa nga nakita, pa nga nasagsagid, ang pa nga ang mamati ka, mapasamak, diyan umayken ka. Diyan iti
faith. Ang manudag iti pilosopo ko na da. Mamatiak nga da ti Diyos. Makita, mangkubat nga nakikita pulos. Uray ko ba, parang arang mamingsan lang, titagtaga ito, no, mamatiak. Kita ko, pati ko. Taga-UP di may sa, kunan di may sa nga, Kristiyano. Apay, ang kagamamati nga rin nga dati Diyos, awan na, ang ganang ko nga makita. Anong ko nga makita, ang ko nga patsyan. Kat, apay, gaputa na lailaing kamot, unay nga, taga-UP pa iti nag-eskwelaam. Mamati ka ba, nakitkitan ba nga ti utak mo, nakitkitan ba, di jay, no anya ti, korti ti utak mo, no, bulag, ay, bilog, no anya, kat ko na, apay, ada ti tao nakakita ti utak na, adi, apay nga mamati ka nga da utak mo, kat mo pa nga nakita. So, same, karkaro kin ni Apo Diyos, uray no haan pa nga nakikita ti physical nga matangam, makita tayo agtimtimag isuna through nature, through circumstances, through His Word. Anya, makitam, mariknam, ma-experience tayo di arakop ti Diyos. No, pudnong agpamati tayo kinyana is the word worship. Worship is ada iti talong nga elemento na daytoy. First Second Chronicles chapter 20, makita tayo di panahon ni King Jehoshaphat. Ni King Jehoshaphat, iso na ti ari ti Juda, rauten dagitoy kalaban dan kayat da nga tagi ko undi dagadangam syempre da nga ipalubos ta. Ay na nga iti pagyanan mi. And so they have no choice but to face their neighboring countries nga mga raot kinyada. Kat amoy tinaramid nga damo nga pamuspusan ni Jehoshaphat, agkararag tayo, ag-ayunar tayo, ag-fasting tayo. So diya damo nga inaramid ni in ulog ni Jehoshaphat nga aramidon da. And while they are preparing, while they are doing their fasting and prayer, kat kuna na sige unto no bigat, masapa tayo, masapol nga mapantayo ijan ay battlefield, ijay Tekoa, ijay tayong sabaten dagpin sangon dagiti mga raot kinya tayo. And sige, idi irubat dan di armada. Second Chronicles chapter 20, habang magmagnada, habang irugida nga magnakonan ni Jehoshaphat, dagiti da managdaydayaw, dagiti worshiper, isuda man ti magyan diti sangwanan ti armada. So dagiti singers, dagiti worshipers, isuda ti ingkabil ni Jehoshaphat ijay sango. And while they are walking towards the battlefield, battleground, mapanda ija agkan-kanta na when the saints go marching in, habang magmagnada nga agdaydayaw da iti Diyos. Aguro-uray dagiti kalaban dan ija nga mga raot kinyada. Ni apay negative ti panagdengeg da ijay ayuyeng dagiti da Hudyo. Anya ijay music kadengdengen takot ni. Apay maditi dengeg na iso dakit din tinaggiin na apay ibagbaga mga gugwapo ni alapom ngum na alapok kat nabayag mo ang asakbay ka penga na yan kat mas gwapo akmo nagiin na pada idi nagiin na pada isu-isuda idi dumanon dagiti anak ti Apo dagiti people of Judah under the leadership of Jehoshaphat. Awan ko nanti skriptura, awan pulos ti ore may nga nakatakder, amin dakit napasag, amin dakit nataydan ijay. Adu dagiti gamit da. Iso nga di pag-abot da Jehoshaphat ko na alan yun amin dagiti alikamon da nga mabalin tayo nga maiyawid. Inmay tayo gaya nito nga nag-shopping. So magsibagat ti usar, alikamon, nagawid da nga victorious. And their highest weapon nga nang paragsak iti Diyos nga inaramidan da nga aldaw is their worship. Worship, there are elements of worship. 3 elements of worship. Number 1 is the singing, the dance, and the offering. Isong awan ti ag-ururno nga agdayaw ti Diyos without singing, agdayaw da through kanta, through dance, and offering. Offering hanla nga di maidaton nga cash or in kind, but di bagbagi da mismo. And so dito nga talo nga elemento iti worship na dumaduma ti klasen ti worship ngam adaman di kayat tayo nga
adaman di mabalin tayong maaramidan ije worship tayo is these three elements. Ayan. So, to God be the glory. Again, thank you for this short message. Thank you for listening, for this watching, for this short message. 7 great things that touches the heart of the Father. Number 1, obedience. Number 2, repentance. Number 3, be wise. Number 4, humility. Number 5, faith. Number 6, stewardship. And number 7, worship. God bless us all, and let's enjoy our daily walk with the Lord. Ora dati tito nga iti pandemic.